Nk'uko mubibona ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iri buze kuba yababaza umuntu wese uri buze kuba yayibona, tubibutsa ko iyi nkuru aribwo igisohoka mu binyamakuru, niyo mpamvu utigeze uyibona ahandi hantu, tukwibutsa ko niyo mpamvu uri kuyibona mu ba mbere, ni inkuru uri kubona mu ba mbere, kuko twebwe tubaza gucukumbura inkuru tukagerageza uko dushoboye kose kugira ngo ubashe kuba wamenya inkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino ku gihe. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe nawe bizagufasha kuzajya ubona inkuru ziba zigezweho, ziba zivuye hano mu Rwanda iwacu ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ku gihe. Ni inkuru ziba zizewe. Rero nk'uko mubibona ni inkuru ibabaje igaruka kuri Vestina, twamumenye cyane aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ari kumwe n'umuvandimwe we Dorcas, tubazi cyane nka Vestina na Dorcas. Iyo ugiye kuri YouTube ugasacinga Vestina na Dorcas uhita ubabona cyane mu ndirimbo zabo nziza, indirimbo zikora ku mitima y'abatari bake, indirimbo zifasha benshi baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Iyo wumvishe indirimbo z'aba bana ufite ibibazo ubasha kuba wagarura ubuyanja bitewe n'amagambo meza y'ihumure ndetse n'akomeza umutima aba ari mu butumwa bw'indirimbo zabo. Rero ni mu minsi ishize ni inkuru yari iri kuvugwa, yari iri kugaruka ku bukwe bw'uyu Vestina Ishimwe, aho bwabereye hariya mu mujyi wa Kigali mu Ntare Conference Arena, aho yari yashakanye n'umugabo we wamenyekanye nka Idrissa Uwdrago imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu ku mugaragaro. Ni ubukwe bwari bwiza cyane twabugarutseho nyuma y'uko twagiye tubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho bagiye gutura by'umwihariko nk'uko uyu mugabo we azwiho ko akomoka mu gihugu cya Burkina Faso, niho uyu Vestina Ishimwe ndetse n'umugabo we bahise bajya gutora. Rero nk'uko mubibona ni inkuru ibabaje, ni inkuru iri gukwirakwira hariya mu gihugu cya Burkina Faso, bivuga ko uyu Vestina Ishimwe yitabye Imana, aho ko ngo we n'umugabo we baba bari mu modoka bagiye gutembera. By'umwihariko ni inkuru iri gukwirakwira bivuga ko nk'uko tubizi neza ko bakiri mu kwezi kwa buki, bakiri mu minsi yabo yo kwishimisha, yo kwinjoyinga. Abo abanyaburkina Faso bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abanyamakuru bo muri Burkina Faso bari kuvuga ko uyu Vestina Ishimwe yariho atembera we n'umugabo we mu modoka, aho bahise bakora impanuka ikomeye cyane, aho bivuga ko uyu Vestina Ishimwe ashobora kuba yitabye n'Imana, aho umugabo we yakomeretse cyane bikomeye cyane, ariko bakaba bajyanywe mu bitaro bose kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho. Ni ibintu bitumvikana abanyaburkina Faso bari kuvuga, niyo mpamvu tuvuze ngo reka tuze tubagezeho iyi nkuru kugira ngo mubashe kuba namwe mwamenya ibiri kujya mbere hariya mu gihugu cya Burkina Faso, ariko nta nkuru yemewe cyangwa se nta nkuru ifatika itari vumbi iragaragara. Niyo mpamvu icyo tugusaba ukana subscribe kugira ngo uhore uri update ku makuru yose ari bugende kuba asohoka, ari bugende kuba avugwa. Rero ni ikinyamakuru kimwe cyo muri Burkina Faso gitangaje ko iyo mpanuka ibaye bya nyabyo, ariko ntabwo turemeza neza niba koko uyu Vestina Ishimwe ashobora kuba yitabye Imana. Ntabwo turabyemeza neza, icyo usabwa nta kindi nk'uko turi kubona gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose tugiye kugucukumburira, amakuru yose yizewe ubashe kuba wayabona ku gihe kandi akugereho aho uraba uri hose. Naho nta kindi tugiye gukora, tugiye kubacukumburira inkuru zigiye zitandukanye zibuze kuba zivuga kuri iyi nkuru, tubashe kuba twamenya neza niba koko yari iyi nkuru yibabaje, niba koko yaba ari iya nyayo.